Ndabashuje inshuti bakunzi ba Africa Plus. N'aya makuru agezweho muri aka kanya. Abasirikare ba Amerika barenga 600 bakomerekeye mu ntambara ya Iran kuva muri Gashyantare. Minisitiri Kayisire yavuze ko umugabo umwe adunda ubwonko ntabwo aba akiri umugabo. Na Ebola imeze nabi muri RDC. Abanduye barenze 3200, abapfuye baba 1405. Icyorezo cya Ebola gikomeje gufata indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC, aho kugeza ku wa 25 Nyakanga 2026 hari hamaze kubarurwa abantu 3200 bacyanduye mu gihe cyahitanye abantu 1405. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abarwayi 773 bari mu kato barwariye mu mavuriro mu gihe 571 bari bamaze gukira. Igipimo cy'abahitanwa n'iki cyorezo kigeze kuri 43.9%, n'abahuye n'abanduye bakurikiranwa ku kigero cya 77.8%. Minisiteri y'Ubuzima muri RDC igaragaza ko ingamba zo guhangana na Ebola zikomeje gukazwa mu ntara 5 zagaragayemo iki cyorezo, zirimo Uturi, Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo na Tosheba ndetse n'ahandi. Abaganga n'abandi bakozi bo mu nzego z'ubuzima bakomeje gushakisha abafite ibimenyetso, gupima abakekaho ubwandu, kuvura abarwayi no gukurikirana aho abahuye nabo bari. Uturi ni ikomeje kwibasirwa cyane. Muri iyi ntara hongerewe umubare w'amatsinda akurikirana iki cyorezo, ubushobozi bwa laboratwari n'amavuriro yakira abarwayi. Muri Uturi kandi hari gukorwa ubukangurambaga bwo gusobanurira abaturage ububi bwa Ebola, kugenzura abinjira n'abasohoka mu bice byibasiwe no kugeza ibikoresho ku bakozi bari guhangana n'iki cyorezo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku buzima OMS ryatangaje ko kugeza ku wa 15 Nyakanga Uturi yari ifite hafi 90% by'abanduye iki cyorezo hose, cyane cyane muri Bunia n'izindi ntara zitandukanye. Iyi Ebola iterwa n'ubwoko bwa virusi buzwi nka Bondigayo. Iki cyorezo cyatangajwe muri Uturi ku wa 15 Gicurasi 2026, ni cya 17 kibasiye RDC kuva virusi ya Ebola yavumburwa mu mwaka w'1976. Ku wa 17 Gicurasi OMS yatangaje ko ari ikibazo cy'ubuzima rusange gihangayikishije isi, gisaba ubufatanye mpuzamahanga kugira ngo gicike. OMS yari yatangaje ko ku wa 15 Nyakanga RDC yari ifite abarwayi 2124 ba Ebola n'abapfuye 428. Mu minsi 10 yakurikiyeho umubare w'abanduye wazamutseho 1076, naho w'abapfuye uzamukaho 577. Guhashya iki cyorezo biracyagorana kubera imbogamizi zirimo umutekano muke, abaturage bahunga n'abaturage banga kugana amavuriro bagahitamo kurwarira mu ngo zabo. Kugeza ubu nta rukingo cyangwa umuti wihariye byemewe ko Ebola ya Bondigayo ifite, ariko muri RDC hatangiye igerageza ry'imiti irimo MPB 134 ndetse n'indi yitezweho kugabanya impfu no kuzahazwa. Naho abasirikare bagera kuri 624 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gukomereka kuva Perezida Donald Trump yatangiza ibitero kuri Iran muri Gashyantare, nk'uko imibare iheruka gutangazwa na Minisiteri y'Ingabo za Amerika ibigaragaza. Imibare yatangajwe ku wa 25 Nyakanga 2026 igaragaza ko muri abo basirikare bakomeretse 417 bahuzwa n'igikorwa cya gisirikare cyiswe Operation Epic Fury cyari kigamije kugaba ibitero kuri Iran, mu gihe 207 bashyirwa mu cyiciro cya Overseas Operation. Bivuze ko abakomerekeye mu bindi bikorwa ariko bigizwemo uruhare na Iran. Amerika na Iran byari byemeranyije guhagarika imirwano mu kwezi kwa Mata nyuma y'ibiganiro, amasezerano y'ubwumvikane muri Kamena, ariko ibitero by'impande zombi byakomeje kubura mu bihe bitandukanye. Mu cyumweru gishize Minisiteri y'Ingabo za Amerika yahinduye imibare y'abasirikare bapfuye n'abakomeretse muri iyi ntambara, ikura amazina y'abasirikare 4 bari bashyizwe mu baguye muri Operation Epic Fury, iyashyira mu mubare w'abapfuye binyuze muri Overseas Operations. Muri sisiteme ya Amerika y'ingabo ya Amerika ikurikirana abaguye n'abakomerekeye mu bikorwa bya gisirikare, imibare y'abapfuye muri Operation Epic Fury, izina ryahawe igitero cya mbere kuri Iran, yari 18, ndetse n'abakomerekeye muri icyo gikorwa bari 482. Icyakora nyuma amazina y'abasirikare 4 yaje gukurwamo, maze ku wa 4 imibare y'abapfuye iragabanuka igera kuri 14. Abo basirikare 4 ubu bagaragara mu cyiciro cya Overseas Operations gikurikirana impfu n'abakomeretse batangiye kubarwa kuva kuwa tariki 7 Nyakanga 2026. Nibo basirikare 4 bonyine bagaragara muri icyo cyiciro nk'abapfuye. Guhindura imibare y'abapfuye n'abakomeretse nta bisobanuro bihagije byatanzwe
byanenzwe n'abatavuga rumwe n'ubuyobozi bwa Amerika, bavuga ko bishobora kugabanya ukwizerwa kw'amakuru atangwa ku ntambara. Ku wa 21 Nyakanga, Perezida Donald Trump yanditse ku rubuga rwe rwa Truth Social ko intambara ya gisirikare ya Iran yahitanye abantu 18. Icyiciro cya Overseas Operation cyagaragaje ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo ya Amerika ku nshuro ya mbere ku cyumweru nk'uko ibiro ntaramakuru Associated Press byabitangaje. Iki cyiciro cyari kirimo amazina y'abasirikare bane b'ingabo za Amerika bapfuye vuba aha ndetse n'abasirikare 207 bakomeretse. Icyakora ntibiramenyekana neza niba abo basirikare 207 bose barakomerekeye ku rugamba ko kurwanya Iran. Kuva hagati muri Gashyantare, Amerika yagabye ibitero ku bikorwa remezo bya gisirikare bya Iran, inahangana n'ingabo za Iran zarasaga ibirindiro bya Amerika mu bihugu bituranye na Iran. Naho umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Kayisire Marie Solange, yabwiye abaturage bo mu karere ka Rwamagana ko umugabo unywa inzoga izwi nka dundubwonko aba atakiri umugabo bitewe n'uko ituma atakaza kuzuza inshingano z'urugo zirimo kwita ku muryango. Asaba abaturage kugendera kuri izo nzoga zitujuje ubuziranenge. Ibi yabigarutseho ku wa gatandatu tariki ya 25 Nyakanga 2026 ubwo yifatanyaga n'abaturage bo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro mu muganda rusange usoza uku kwezi. Minisitiri Kayisire nyuma y'umuganda yaganirije abaturage bawitabiriye, abashimira uruhare bagize mu kwiyubakira igihugu. Yakomeje agaragaza uburyo inzoga z'inkorano nka dundubwonko zikomeze gushyira ubuzima bw'abaturage benshi mu kaga bikanabangamira umuryango. Yagize ati, umugabo unywa dundubwonko ntabwo aba akiri umugabo. Umuntu aba warabaswe n'izo nzoga, akenshi atakaje inshingano zo kwita ku muryango, agahora mu makimbirane, bikaba byanamuviramo uburwayi, urupfu n'ibindi byinshi bitewe n'uburozi buba burimo. Minisitiri Kayisire yakomeje asaba abaturage gufatanya n'inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano mu kurwanya abakora izo nzoga ndetse n'abazicuruza, anabashishikariza kunywa ibinyobwa byujuje ubuziranenge mu kurinda ubuzima bwabo. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana aherutse gutangaza ko mu mezi 6 ashize inzoga zitujuje ubuziranenge zahitanye abaturage 44, abandi benshi bajyanwa kwa muganga.